Karena perkara Rasulullah nah limang macam hai yang jid ke releh puasa tu. Yang pertama mutulit, wal ghibah, yang kedua mupat. Olehnya namimah, hu haba keno me kedi. Saya kapake gop dia kata tenang tu. Wal yamin kadibah. Sumpah yang tulit. Wan nadru bil syahwah, dan melihat dengan syahwat. Yan. Apa tu buka? Berapa minit tu? Artinya 5 perkara berapa minit? 12 menit. Artinya 5 perkara yang jid membatalkan puasa. Menyebab gedanya orang pertamanya kada pahala, punya orangnya berarti kira batal puasa ke. Batal bibi je lagi batal dengan pajubu, punya kagak mupat. Mai tengok pane tak aku wi tanya nanti kanyan buat dah baga. Alah pahala pi batal dia. Ana pupu baik tak mupat hingga. Tanya gaduh tak putus-putus juga kira tu. Pertama, berdusta. Dan kedua mengumpat. Yang ketiga mengadu-ngadu akan orang. Ya, adu domba. Kepuat bersumpah dengan disumpah dusta. Yang kelima takalan dengan syahwat. Di atas putra yang hana gebi kalen dalam syariat. Dan yang kedua memeliharakan lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia. Dan tiada memberi manfaat di dalam negeri akhirat, dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta, dan daripada mengupat akan orang, dan daripada mengadu-ngadu orang yang dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji, temena. Pegah haba yang caci maki, dan memeliharakan pula akan dia daripada berbantah-bantah. Gaduh mendawa sagonyo, mendawa sagoji, gaduh kudang bunung basah. Lebih-lebih tanya yang putra na urang tengah gerah ko mendawa. Dan berkelahi ka mulha sagonyo, mulha sagoji. Ka thok jagulah, ka pulin, ka pakai mulha. Dan orang yang memeliharakan daripada memaki orang, dan si seyogianya hendaklah orang yang berpuasa itu melazimkan diam dan masyghul ia dengan membimbangkan hati, lidah, dan segala anggotanya hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membanyakkan membaca Al-Quran. Dan kata Mujahid, khaslatani yufsidani. Nah, 2 macam yang je ke pak puasa, yang je ke lelah puasa. Tah 2 macam nepah le tungku Mujahid. Yang pertama al-ghibah, yang kedua wal kizbah, sulit dan temengun. Ya, menan. Maka oleh karenanya, tanya kamangai kadang bak duk pegah-pegah haba mencakra-cakra. Pegah haba ke lucu-lucu duduk kasih kupat ke gop. Na urung pegah lam hainyo kan tak mupat tak pegah lagi na. Kan mupat pro hai. Nyo gena ko pegah na kupat. Pegah lagi na yang kenya upat. Menya pegah tangan nyen lalam mirah ruang ngekut. Na mimah. Bak dua pegah haba mencakra lupah narid lupah tutu. Ang hati duduk kaje ke dawa walaupun hana mulha. Walaupun hana meno hana mendih hana temena. Pegah haba yang sia-sia, yang laga, yang hana memberi faedah untuk nilai akhirat. Itu bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang muttaqin, nyen ganggap puasa gak nyen kasia-sia, kagak kira dro ge urang ka betul puasa. Berkata ya. Kaya urang ge bedah gak kaluat. Kita mau dalam keluar. Dia cok tadikan keluar. Gasingkan diri daripada keramaian hanya untuk menyelamatkan puasa ke. Nyan bad puasa sebab karena puasanya sesuatu yang luar biasa.